Assalamu alaikum. Kirti Qur'ana Rasula sallallahu alaihi wasallamge sunnatuge aliga tikudinna anekkaves me genesteni wahakayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kina uriha gode rangalo ವಾಹಕೆಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮಿಯದು ತಿಕುದಿನ್ನ ಬೇಬೆ ಕಿಯಾದೆ ಮಿಯೊಳೆನಿ ಗೆಫುಳ ಬೆಹೆ ವಾಹಕೆ ಹೊಂಕುಂದ್ರ ಗೆಫುಳು ಇಂಗೆಣ ಗೆಫುಳು ಇಂಗೆದೋ ಕೊಂದಾಗ ಹೊಣ್ಣನ ಗೆಫುಳು ಮಕ್ಕಾಗೆ ಎಬುರು ತನಕ ಮಕ್ಕ ಎದ್ದೆ ಕುಜ್ಜೆ ಅದಿನೆದ್ದೋ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ದಾಣಂದೋ ಏಕ ಮಕ್ಕಾಗ ಮಿ ಹುಣ್ಣನಿ ಗೆಫುಳುದೋ ತಿಕುದಿನ ಇಂಗೇತ ಕಾಕು ಕಂ ಕೊಂಬೇಕಲಿಕ್ಕಂ ಗೆಫುಳು ಬಿನಾ ಕುರೆವ್ವಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅದಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಇಂಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ಗೆ ಫಾಣಕಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ ಫಾಣ್ಗೆ ದರಿಕಲು ಎದೆ ಬೇಕಲು ಗೆಫುಳು ಮಿ ಬಿನಾ ಕುರವ್ವಣಿ ಅಲ್ಲೋ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆ ವೀಮ ದೆನ್ ಗೆಫುಳು ಬಿನಾ ಕುರೆವ್ವೀಮ ಮೀಸ್ತಕುಂ eki kankolutakum eki tantanu mihun as gefulu kariga alukan kuran feshi nge hamiyada hamewa sama gefulu kariga bavaru mihun as sama alukan ebakore tikudina spenanu tv do makka channel evs kujjaku dushinta ega seba fene gefulu kariga bavaru mihun alukan kurata den e ruga inge mi kame hingage midiyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duniya fonu womage kuda duwaskole kuri den vi gote ki abraha kiya mihako ene ki ei yamana kandalu wafa huri yamana eruga ane habashage veriya yamana kandala fa huri governor meyo noni mi kike bonani mi king of yaman ne bonevidan inge eruga king of Yemen ena mikama warar ruliyade mihun gefulak goss hajjuwative gefulak goss alukan korative ena warar ruliyade mikama ena waran hasaderive he was very jealous then ena kikkengeta mi kori ena kuri kamaki yamanuga ena kuri kamaki mi hedi khanisa church alukan kora thane hadafa emmennam mi goali huriha emmen gefulad daanaka menete gefulan nudashe alukan koran huriha emmen annashe mi church mi khanisa en annashe den alukan koran den mihen goali miena inge goali ma mikama rulias gen arabin ge tere miyaku gossa mi kurikamaki mi church mitan gossa hadikolli etan ekko hadikolli ena gossa den abraham mikama warar rulias ingeta abraham ki kan kori ena mi kuri kama ki 60000 mi honge 60000 soldiers ge army mi tayyar kore den adi mi army ge himene 13 bodu singa huge elephants ki kuran gossa gefulu thalala gefulu halakkolla era gefulu halakkolli mende mi hakunu udananu gefulu kariyan alukan kuraka do ehen hadam wegen gefulu thalala wegen midiye den ena nattalaf inge ena nattalaf gefula dimala yamanu inge 60000 mi hunna 13 bodu singa elephants goyaga elephant kihina wani bodu singa elephant eve mihin hama famous mihin adadar kinawan mihun wes sama chas wanannu do tantam wes halaku wanannu den ena mi diye inge diya eruges diya magumatiges hama mi ane villages do mi tanta mihun ule tantam wes halaku kuramun ena mi diye inge gossa ene gefula mi carry vejje ena inge gefula mihar kommesurakan ena carry vejje damun gossa den hamavi thana
den gefuluge eruga hori ane chief aka e mene makkage eruga hori bodu mihakan hori in charge kan hori Abdul Muttalib aduhan tena Abdul Muttalib ek kombe kala inge to Abdul Muttalib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge kafa. Adam wale mashallah oragal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge kafa inge ekade faanu den me annani Abraha ya badal kora asa me ane dannawani inge e gefulu halakunu kollashe tihinna hadashe inge ti huttalashe ehem bunime Abraha gabulan nokore Abraham as gefulu halak kollame me den Abdul Muttalib makkayan emburi gossa me engi emmena okay den emmen ane mountains taka emmen mountains tawge macca mehen ara filashe Abraha eba ade gefulu halak kolla ekamako Abdul Muttalib he was sure inge Abdul Muttalib wara yagi Allah subhanahu wa taala ekalange gekolu Allah subhanahu wa taala himaya kuravvanaka Allah subhanahu wa taala protect kuravvanaka gefulu do Allah protect kuravvanan Allah lobi wodi gannawa tananno gefulaki do den Abraham mihama molani gefulu taladame gannam wegen as hutta ingeta vi gote kinevi elephant was waki sabakon huttadan elephant benman nuan kuriyadaka hama gefula dimalan hama kuriyadaka benman nuan ehem dimala ane dan elephant okay ekam gefula dimala daka elephant benman nuan den anekka kine miwani kudi bෑවරු දෝණි තකෙන් අන්නනි මතින් kudi බෑවරු දෝණි තකෙන් අන්නනි kudi අන්න රොක්ස් තකේ දොන් කුරිෆාවා මශීගේ හිලතකේ හිෆෑගේ ඉන්නන් දෝණි ගින්නනන දෙෆෑ ඉන්නනන දෙෆයින් රොක්ස් හිෆෑගේ මේනනි හූණු හිෆෑන් ඇස් කිම්මි කුරණි වට්ටාලන් Abrahage mi lashkara mi aamige macca pattalima e roksun jehunima emi hon maruwegen diyei huri ha mi hon maruwegen diyei e hunu galun jehigen den Abrahave segotan aniyawiye Abraha aniyawegen Abraha den mi kurikamaki den Abura yamana daamwegen den ena mi dima kore den Abura yamana daniko waki hisabakun Abrahaves maruwegen vettigen di mi vi gotaki kiha derado එහෙම mi emihun mi elephant ta gowagen gefulu talalan ama aslu emihunna kiyunu name mi ashabul fil etuge aholveri mikaman ove ingatati kudinna mi story yan ove kiriti qur'anuga ane suratebus amma fotoga onnane sura Kogudina kangane sura? Suratul Fil. Hada mole. Fil sura. Do? Fil sura. Suratul Fil. Do? Bismillahirrahmanirrahim. Kina fashan? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وريها كودين بس بيبقى واهكا අඩුවේ හිතේ හොරයක් උදන ස්වර බොඩ ශුකුරියා